Aja si pun ka ngunu Bharat Sarkar ka petrol ka ethanol mix menun si hampe ka news o ilado. O jije pa si inje kendo si ngunu ka mainstream news ka pamas na main ka ka TV ka news ana ta ka haya molo luma musdo na. Si jije pa ano serious bos ako pa jido. Nda tapa si serious pa jido luko da. Ngosi mi seli ka ano uyopa lumpa itu short pango luko pa hendo. Sisi ka ngunu Bharat Sarkar Modi Sarkar ka Nitin Gadkari ka lobby mala Nitin Gadkari si me hampa encourage mala mo si mi ethanol mulu hobo lagela fight mala ka mana sisi ka India ke ethanol 20% petrol doku any petrol pump ho sisi zero ja ethanol no all over India ho sisi ethanol E20 ludu ethanol 20% ka miiyo ke petrol pai doku tangene si surkara ka saka menun si mi masih ka sis loda mula ama 20% petrol ho ethanol mix mana ngunu ka si ako data mi ka ko 90% nearly 90% gari ata sisi ka ngunu India ka gari done E10 compliance E10 mane ethanol 10% How si ngunu petrol pump no petrol pump ngun si ni pai do kulu ko E20 option ternyima gari khudo gari si 2015-16 ka mana ano aya sadora ngosimi ka nyang ke hatoran do maintenance aya mala tail cell aya ka engine oil aya munya mara buso ko da ngo hatoran do hala hela ngunu abu pudora India se sira luti boji India nearly 90% garata ethanol 10% E10 compliant haludu 10% mo mulasa don ngun ka garu regio garu urao siska user manual dodu kan book bank tu na ko dodu na RC agyo at dungunu mi haga book onu ka kara to ya near about page number 10 15 hako ga kindo hako aga sika gari so ethanol mix meneng gari petrol nelo maximum sika gari engine aga delakendo ho keto lagdu ho hako hara malang keto lagdu haga compliant E10 lagdu koda E20 aga E10 me abuya ethanol mix men petrol use mana gari ma to hanga ko defect liya koda hemi gari pun motor ka risk laki ma so gari ka warranty itself nullified do mane gari pun boya warranty bikma so ngunu tanaganda ada gari dije pa je ngunu don pana edi pulo kamya ki dar gari buli buso jo ni mana jenantene pa ka family solla ka duna gardore bukata ila buro second hand third hand munaru do petrol engine jiji paje ay maintain mo so zero no bilo ka 2003-4 hataw ka Maruti car muna sisi muna solla dora nunter kapado do mote kapado oh hatan chika mate maintenance ayam malang ma so do koda solsedo हो जालो सेका ethanol E20 petrol आबो के से हला कंप्लेन अब आदो हेका गाड़ी का फ्यूल लाइन हो माने का पेट्रोल नो क्लब इंजन हो इंदो हो के सो इंजन हो आचला हेका इचुचे पेट्रोल में अते यादोन अते याला का लिकोपा इंजन हो तो आचला होने री पूरा होंकिन से दो हिम तरे इंदो होने वाला लॉन्ग टर्म हो हेका ethanol engine malao defects agla jido hala sisi upload no YouTube malao kapado do kapma milo mela malam mekato upload ka with proof with damage evidence malang kakindo ke sisi hemi surkara mo ngun ka Bharat Sarkar Nitin Gadkari sa utare icheta halama mileage ayado damage rahang ama hala mo kapiolo ne
sesi motor accept do mileage je kom do. Jijeo mileage kon kom pa engine problems mana ag do. Petrol tank hega tanki kudu petrol ho otre petrol tank otre ethanol gene petrol use mede malam makula hega ethanol ka pujo ka lonon jega ba ate aron ka ho dore doku la hati ag do patre lido. Hala hati aro la mana bega YouTube kapake no munjiro chikao pujo manlo to 15-20 years gari aram se sola do. Sisira lemo to ado kunu sisira awia sola lakindo. Apa bunu bo abus do koda. Hoj lo sisi hala si ka petrol mulina la engine me defect ma bala mero koda rong koda. Hekan ter bula ku majito do. Hongun jiro te gari abu bunu 2023 mi khuya din se peno busona awe majority don dan ni sis selo kono jilimbo ne bandon ada man jilimbo do rida man jilimbo do hala mun mu so jo he kintu unka tanu population o not even 1% 1% jidima hopa sim ngunu apa ka henga kendo sinu pa pe hal mol don unka gari ka 10-15 bosor busan ni sesi cimane buto kupadu ho heka oporo ako interesting bostu nta lokoda sesi ngun ka gari heka E10 compliant tara nun tara ni tirilyo kapat do tag ne non polluting vehicle nge gari sesi mulang ketora ho hem he ko ngun kete non polluting mane heka ne kachamu mase pendo apa maintain mujo bola bunu gari especially petrol gari ada hekan ter pollution mamas homalongun mi ega sesi gari khubu ne mi seka nyanya pe andar so niti gari riknen ko pahala government hela mudo pe adu ho gari rupa ngun mi surkara hang posa bi bo birola mudupa niti riknen ku hala mudo pe adu hala mudo ko akendo siska gari minun apatoku akumake nun ke E10 compliant sesi E20 compliant do sesi ngunu 2025 o E20 achieve mutuku ngun ka target done 2030 le pa E20 mudu pala ho jalo sesi ngunu surkara E20 compliance me 2025 o achieve mudo honunu 2030 le pa E27 E30 halangunu achieve muchiku hala muk koda da sesi ka petrol gari ata natan sol nek pado solen sol kendo technically ethanol ka even 40% gan malami sesi ka gari man sol lakindo sol do ke a hemi sol lakki malang lu malike sol lakindo kintu haga mo ka mukumui gael nu balagoda ethanol ka ate ailna haga mukumu gujo gelak lala nyanya hasako rongkora nyangkano hatodo nyanya lengo hasako rongkora nyanya nyanya hatodo hilyam balikindo ho pasim ano hanga kendo seska garni tiruna tampani hang problem ma hodlo mol te E20 compliant 2030 je pa government mat unka bharat sarkar E30 को कोडा 30% कोडा सिस का गाड़ी नहीं तीरना था सिसी 2025 जस्ट का यहाँ पे हो मोहल का गाड़ी तरह कंप्लाइंट कें कुमा होंगुन मी सरकार जिसे पजे ऑप्शन तभी मा ngunu petrol pump chika ala ngong gari si E10 of petrol til to pela lo to pangun mi option bima hayadi zero kontuma across India Bharat gandaya ngun mi option bikma E10 gari taya hem khuya gari taya sisi petrol pump ho E20 ading pai doku ethanol 20% mix munaning pai doku hose ka ethanol si numpa pengun so petrol miladon so koda ethanol si ka sisi ka scientifically study mun hisab ka ko tebe ho ke ethanol abja palindo pendo ho pasa si Nitin Gadkari mo ka oh anye ke sisi tebe ho ke ethanol pudo pa factory mulindo pa factory mute
si hau si kapakendo kapadodo si mo ka o anye seka nyanya henso boso ka ba mo anye ka company bari la kai ralil do hega ethanol si ngun ka petrol mil na do ngun petrol malami je dam mi kom mila kenso o tere kom masu nyah peduku kom tay la kom apa ngun petrol dam si hala chala ya do o jiji paje hikai dam barchalala hok la banyek icherong milo mula bilala diwali gift ke lalu do hem dere ngun enga kendo ngun jiji paje netam yok na ngun mi ing magna pa ngun mi kag tag na pa bot bila acha done hem ngun henga do pa ilikindo pero pacho